Yazi u-Onesisa Gumede esibhedlela seCholocho. Sithanda ukubonga uJojo Tank esithe sathuphiwa lapha le system yokuphampa amanzi. Hayi sibonga konke nje elisiphe khona, sesingathi lathi sizathi ukugeza, sithola amanzi, siphekela ama-patients, senzele konke ama-patients ethu sengathi lawo engasila. Sibonga kakhulu uNkulunkulu. Kodwa sizokuthiwa la sizanceda-ke kanye lamanesi not only ama-patients e-maternity azanceda abantu abaningi. Azanceda endaweni eziningi ngoba nje hayi lamanzi ake hambe konke nje kwaziwayo ukuthi amanzi ayi-challenge eZimbabwe. I-water system yethu is down, so nxa sekuthe kwaba le pump iyabe incede kakhulu ama-patients kakhulu abase-maternity. Ngoba nje liyazithi abantu omama ababelethileyo babefuna amanzi amaningi kakhulu, lamanye ama-patients konke labomongikazi labantwana besikolo njengoba ifakelwe endaweni yabantwana besikolo.